Jedan relativno novi sport u Hrvatskoj, riječ je o australskom nogometu. Ovdje se nalazi od 2005. godine i u tom kratkom periodu, dakle u 5 godina, momci su postigli zaista respektabilne rezultate. Upoznajmo hrvatske vitezove. Kako ne bi okolo gledali, niz ulica su nam poredali velike slike o boji na kojem točno stoji kako izgleda sreća kad se uveća. Ovim dečkima nisu potrebne slike o boji kako bi vidjeli što je sreća, jer svoj su pronašli upravo ovdje iza mojih leđa na terenu Zagrebačke mladosti, jedinom u Hrvatskoj na kojem se igra australski nogomet. Ako ovo uopće možemo nazvati terenom. Vidjela sam da se preslačite vani ispod nekog drveta, vi nemate slačionice. Čekaj, kako onda kad je kiša, snijeg? Auto. Imali smo jedan kombi i u kombi većina nas, to je bila slačionica putujuća. Ima li promatrača? Ima i ono baš nije baš neko sad prizor, da. Pretpostavljam da onda vašim boljim polovicama nije ugodno nakon treninga družiti se s vama jer idete znojni i mokri doma. To je pravilo nakon treninga, crta odmah doma, to je to, nema drugi. Nema tuševa. Nema stajanja nigdje. Znači, pretpostavljam nema novaca u ovom sportu, nemate normalne slačionice, trenirate na improviziranom terenu. Što vas onda privlači u ovom sportu? Kako ste uopće došli na ideju da se bavite australskim nogometom? A većina nas je putem prijatelja, medija, neko je bio u Australiji koji je živio pa nam je rekao kakav je sport, a entuzijazam je, to je neobjašnjiva riječ. Jednostavno, radim nešto što mi ne donosi ništa, su moje zadovoljštine i to je to. Priča o australskom nogometu u Hrvatskoj počela je prije 5 godina. Danas broj 50 članova raspoređenih u 3 zagrebačka kluba. Sve je krenulo na inicijativu Kolje Koračaka. Trebalo je dosta vremena da se to pokrene uz postere na tramvajske stanice, na forumima, poruke i sve to, i malo po malo par ljudi je počelo dolaziti na trening. To je u početku izgledalo puno lošije nego sada. Bilo je 4-5 ljudi na treningu i bilo ono šta ćemo sad raditi, samo nas 4, ali malo po malo prijatelj je rekao prijatelju, pa taj je rekao svom prijatelju i krug se širio. A zanimljivo, u samo 5 godina naša reprezentacija postala respektabilna momčad u Europi. Nakon bronce i srebra, ove su godine dečki osvojili i zlato na Europskom kupu u Milanu. Puno je to njihove karijere. Uspjeh je tim veći jer novac za putovanja crpe iz svojih džepova i putuju vlastitim automobilima. Najveća nagrada im je iskrena podrška nekolicine vjernih obožavatelja koji redovito posjećuju treninge. I zato se s punim pravom nazivaju hrvatskim vitezovima. Ima li žena među hrvatskim vitezovima? Nema, samo navijačice. Hoćeš reći da je to grubo za žene, ili? Pa žene igraju vanka, ali je ipak grub sport za žene. Ja mislim da se mi žene možemo nositi s tim. Da vidim šta je to tu tako grubo. Pa evo, znači, klasični pozdrav australskom nogometu kad se uđe na teren svoga protivnika, pozdraviš sa ono par ovako pozdrava, to je uvijek poznato općenito. Dozvoljeno je rušenje. Hoće se poubijat. Šta je dozvoljeno? Dozvoljeno je, znači, to prije sviranja, kad kreće se tekma, dozvoljeno rušiti iznad pojasa i ispod vrata, to je normalno rušenje, tako. Zabranjeno je hvatati za vrat i za lice, to je jedino, znači ovako iznad glave i te stvari. Ok, znam i to doći. Ovako, to bi mi dobro došlo. To bi bio faul. Evo rušenje, ok, dobro. I sad ti reci da to nije za žene. Prije nego li dođe do ozbiljnijih povreda, prekinuli smo igru jer ipak vitezovi moraju biti maksimalno spremni i neozlijeđeni za svjetsko prvenstvo iduće godine u Australiji. Novac se već stavlja na stranu, a dobro bi došla podrška pokojeg sponzora. Izgledi za medalju su realni i zato ostatku svijeta pazite se jer stižu vam moćni vitezovi. Slijedi reportaža s 13. međunarodnog